Superintendent ki pulit ke East Khasi Hills ubak Sylvester Nongtenger. Habakran ikilat patai kubor haka spotrek unai luar arajar arpusau. Ulang bahalor ke jingja haka tanat halaban, katanat gladap benwengkam shipor Sub Inspector ubak Ar Marwen. Laban kedauhang ni, bahaka spotrek unai luar arajar arpusau. Lasa priang gawai ke video gaba beni badan niki kato kanungut ki beliau ki belalej katanat halaban ben ujor ejahar persya iwe unangnya akali u balakta akti gawai ke beliau hak negatai. Lakan no rubo New Sub Inspector Jumlatre ban register ke ejahar bat budan hapedeng gajing buat bat gajing syok kau yang komba lai haki video belaring hi lagi ni ki beliau ke belalej ben ujor ejahar. Hadian kato kanya por kawai nega pulit kentai ke berenang nega tanat kala register ke nega jing ujor cengki. Ubat Nongtenger ula ongru banaka liang katanat pulit ke East Khasi Hills kana mla ban pediang ya kun kini kijingle naki pulit bat kan chim niki senjam peteng ya ban penstom la de kilap bagi le ke bamdai Sakabuan, sakadan dengan duti, sakabuan. Labuan kakmat kelasal. Sakabuan. Ngin pen viral ni video, ngin pen viral. Tahu yo video jak Ngin pen viral. Dia persaplah kan video. Udan haka duti bad ubuat. Tak jadi rumlah. Beli bikin tanda ya. Okay, regarding the incident yesterday in Lawan police stations, it was very unfortunate. But we have taken prompt actions against the sub-inspector R. Marwin. So he has been suspended, placed under suspension. What is the message to Yes, East Khasi Police, we never tolerate to the indiscipline and we prompt action taken and we always rewarded to the good officers. We always reward for the good deeds, good action they have taken, they have done, and we always take a strong, stern action to all those misbehave and those misdeeds.